Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa television ya Taifa. Informanti yenu iwafikio tarehe 23 ya Janvier ngawajuhilili ya mahfali ho mahakama ya Moroni ya uhanti shumbasha hema usiene manoter. Swalih Mahmudu nguoneswe zihazika onde za kalanti za onwanduanu na nazedhwa na muhimu ikaondo wahenda na urihwazo na rimishili. Nikangu bashitaki mru umuyao au aufanya mashaka husu ndongo ya affaire civil vavo mru ndota huisie waida sezi mahakama haufanshi shangulao assignation kan refere yani mahakama dharura au mahakama ya jafanshio katwanjina be hiyo de waida mru sezi mahakama hisienge na roli anjina sira doka amba amateur penal waiju tena afanya shangulao citation directe neka kuta dawa ya vira gendarmerie au ya vira banwanja da souffrir bengo vilo direct devant le tribunal fanchon station direct yo ici gena ifusa yo la décision définitive wa le rayo ici de justice wa inda exécuter et décision ne ka anda gomo nyumba ne ka anda to mndu alio bale bila tinza za sharia mahakama rawa tole wa yo hazia ici ngobo notaire va ino ae de mndu afanya acte authentique le wino gotaho uzetere aho gotaho udeshimshaho vabo bidonde ha notaire bidanda fa tabuhithi ajoma shinshino uspara havi urinyasho ndini atafa tabuhithi para mbando ushinshao uza ufanye acte de vente afanya na notaire yorongula acte authentique ifaida ilio harmai shambuzo lo kamba msajja usokoma abasa huisie au notaire ne kafanya foti ishamrunge tundao ima jao ndwao yani mndu asifanya hata hao mndu afanye zai text ya mruhusu mndu asifanya ngikao kasa mwe text mndu umsajaja ulawe abasa tena mndu asanda afanya fonction ya husia wa notaire ngo procedure unga ile procedure unga ulawana na sharia shaentiwa. Imadhomana wa ile shirika la IOC warejei haruma zihaziza hao baanda za kazazilihaniha zinu baanda washtakie idara ya bavu ya hezenyushuru ya haruma lesi walanzuani habo wakawabaya zihaziza ile shirika linu wakahoendelea nizo haruma iporo ya Mutamudu. Ahmed Ashrafi Zahir Ahmed maelezo ya Kulthum. Baandalaka bala li shirika la IOC na wenye wezinyushuru hununsuani. Zini ziijiri de haivwekao li shirika lini kaliskirila livezinyushuru zao. Ama libula wakatunu inde baanda wavira harmanzia za mahakama. Ulomba ininti ya demokrasi kawasta zinyushuru za serikali be zinyushuru za daula. Wao lazima ufanye appel meso. Donc la bataille judiciaire ne fait que commencer. Bwana Janfar Salim Alawi ahara ya hulishe li shirika la IOC huka waslivez nyushuru zao maurde namna wanyao wazlivao. Wanyao tungozini zorisa, tungozini zohoza lirekamba ngazijavavu hatu wavu. Ibandari ya ngazija wananya wao irwa Moroni terminal walona. Moroni terminal wani wao liva zi obligation fiscale zao zontipia nyushuru zao zontipia. Il peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Li shirika lezinyushuru waregeza tena lisuala lini mahakama hautashia majawabu yangina tena. Shirika huliva zinyushuru iyo wajib ile insi yendefeche. Waziri wa hele dima haonesa haruma mjimliso wa hele baraza la mawaziri la mfumtanuni ya uka wendao na utahamuelewano vanu na mfumo ujao. Umrengo mtanga harumwa ibandari ya Mutamudu irede hazi kawaida hosoni mabaadhi ya wandu ili wahunde maisha ya usiku ya hao wafanyao zihazizinu wa injili ya mtanga unu harumwa majunia hautumaini waparihani mndu yende ya hule zinu namna za ukawa shinde wakingie maisha ya haunana izefami walonizo na riensho utasi habari wa uertesi hadaraja ya Nsuani. Harmwe lashte ya mtsamdu devahanu varuhusi watu amba mtu atojua endabue mtanga. Wawa ubu wao kawastambishiwa na madhamana. Maguni ya mtanga ya niya liovani ya silinda wantu waje anunwe.
bavunu vani vwa beni kamwe iliyo ya huvahidza mtsanga unu. Wowo ubuwa wanahamu mana vwatiwa mashini ubuwe mtsanga unu waulatse tongo ikawo wabuwa mtsanga kaisi wa jivia. Donc le mtsanga jasibu mtsanga be wonyo wajatuna lazima te machine wa ubuwe. Donc asiye machine ubuwa ndo latse. Asi proper futwe ono pia nisana ngo bahari kwa zamba ya. Wakati wa uvua har mwezi ntantsale za baharini zatu ushuka mtsanga mwengi tongo ikawo wantu wengi ushuka wahiji nafasia. Mvamrajina wahe taarifa habari wawade kwa tujitekeleza hanamna njema iholopitali al-Maruf wakati unu wahe COVID-19. Emudiru wahe le jumba la dzihiro linu hahakikisha ya tini mwa mafumvu mengo 506 do wajitekeleza wo iho urgence na tini mwa mafumvu tini mwa mafumvu 20 na matano harumwa jana do wajitekeleza wo iho pediatri na yehende na ubirilia juu ya heze hazika ondo waendelea unizo ni namna wajitayarisha ili uhifadhi wa wade wandu jina watona wade wa COVID-19 wajikurubisha wo harumwa ilopitali inu baishengwa washashi na riensho tsasi habari wa bahi ya Suleimani na maelezo ya Nurdin Said. Hobziro wa wade wa corona wa remainti ranzido mwaha wa ziwizili wa 20 ilapitali ya Taifa al-Marufu zehazi zizorova namna ikayao hata mpakada vaha kwa jashinda wa jimlisa zehazi zaho mwaha wa ziwizili wa 20. Walihonde mudiru jimla wa he lapitali ya al-Maruf zehazi zisihi 50 di mwaha wa ziwizili wa 20 wade wa he corona. Ni madhamana wa hela pitali ngwa makinisha ya maraia ya ukaya zihadhari za hunu no pia zirengwa. Mwahu viri hauziro udionde ndo wade ono shake jatsongeza ka hazuri pitali kijako fanshi hazinge fanshi hao na bo ngamjomba kaya upande wa husu bila moral parce que bale lunyanzo msangiba ndo narumwazi bila noti pia chadifanya kapa fanyilwa tanti ndaru kama ndo hajahu service urgence ngujubira bale ranzi ya tu angaliwa ringwa le joto ikamno kale joto ngulu haju katira ndo kanga botuma ukayamnge na ribungu katira ngujube haru ma stand ya bidibala indafanya le test ke test ndio yakayangio positif ngoja namna ukaya ya ujistartibu zao ya ukaende ula samba. Baada ziara razifanya harimwale daho la dzihiro la Taifa rirambushi wa yaukaya owawade ngwa jitekeleza wa hawinji harimwaye zumba za uzalisa neza urenga owawade wa dharura labda iharara imaran ya wakaniyo omwahawavira ngaendao na ulawa. Owanru wazingarono wade wa corona ngabo watauza wahashirishe maraia haubenu wazesuraya zao kinyume na wika ongwa tauzao wazibwandazi na uhashirisha emaraia. Mfano wa hemzalisa jia zingaro no wade harumalesi walanzwani yeye hajibenua ili uhashirisha maraia warengeze hadhari zonti pia haujipukana no wade wa COVID-19. Muhtar Jamil, Laida Sidi. Wengi kawasa hawaulagua hahuona urimkini shfeli zaina mzalisaji harma iloptali ya hombo akubali ajitamuka atahuwa ajivenue banda ikao inide hazi yahe wenshi na uwawade kama wade muo kaustawa muji kaustawa surwa kaustawa maha kaustawa mtu baba au mtu mama umu watu pia utojowa pale. Avant mtu asijambi shitone mba umu wade utoskodo mtu mube au contraire wasi wanata la wao dirvingojere wava watele watu malabundo makawasi lawa. Tiwae weket de atumpi wanalbungu la COVID harmwe hazi yahe. Na wae ajuao ambaye bahati ya hutumpi wa ya vavu bekato jua alishei hazi yahe na hazi yahe de uhuiz roho za wanadamu kinyume na uwasalia amba waisikwa na virusi udzama. Wantu warme laptalin vani mabenevoli. Wantu wengine tsono wasikwa na wadu vani. Wala kavasi mtu amba ozo namba slivwe tsoko yonsi. No asfanji tadi ani volontairement comme ça be ani wala tundongelo namba nesi kila zimwa en charge wa ilava no jamba don wasplash no chile wasjova
wana wadu walio na wade mazito ele ambaye watu mpia donc ya gel house harmweshisiwa shanzwani warumishi saba wa unono de wasikwa na libibi la COVID-19 javokana wakati unu kawasina taambuza unono. Yepnuidi saidi ya gari la maji wawade walio haruma imbawa ya hele jumba la ama ya hanti wa mahususu ya uzihira walona ikorona haruma lesi wala mwali stawia Zakaria haruma matalazuz. Urahafungu hutajiwa nguvu harma wakati unuanrwa wanao na coronavirus. Ama harma ili jumba la ama lilahikiwi wawade walio na libungu la COVID-19 tambuza majingizi babu. Ndogo ikao kaisahidisha umyenshi wa iwawade. Ulawala na izitambu za majizino zilio ili kungumanyo la jumia madaw la PNUD waonwa afdholo wajiri kamion ili wachie majiharma ili jumba ili wajue wasahidishe umkondro wa iwawade. Isiti ya iwawade ya ama fumboni ipara harma problemu mana imaging ya taambu nasinger juamba harma wadu wa corona imaji ya muhimu. Dimana leo PNUD warenga juhukumu lo wavelehe imaji haruma isitio ile pari wawade washinde wakena imaji ya urumia na zizana zilio haruma ili daholo ne wandu waliwa washindwa pare maji ukaangera haruma muhima lazim kula mla rangi zihadhari zahe uhosa imiheno babna babu umkazu izi mask ne naomba no panza nge mengoni mwa izanz mazahentiwa za ujitaza na ilibungu la coronavirus ama zitambuza majizilio uno mwali lazimu zijulue shawiri hauta hawandu wa stay hanamna ya lazimu izanz mazino. Haubaki haruma lesi wala mwali zana za ujihifadhi no wade wa corona zikusudiwa imakongumanyo ya jihanti mahususu na wana no wade unu haruma lesi wa unu msaada watolwa nele chama laho wa mwali wa nshio haruma lesi wala ngazija hadisati alitamuna chani Mohamed Lamini waendelea na utasi habari. Ili jumba la ziro la fomboni ili jumba lilahikiwi wawade walio na corona ama Croissant Rouge izikauza mijimbali nambali nena imazama ya imira ya mwali wapari ya faida umsaanda uno. Msaanda ikao upangiha na magodoro 10 nena mashini 54 za usaidia wandu wahose imalaho nena imikabala mbali nambali bewajau na kashne za loptali. Msaanda watolwa na umoja wa wandu wajitolea wawane na corona uno mwali hausaidizi wa mali we wanashama wa mwali wa nshiu harmoishesi wa shangazija ino namna ya usaidia wakazi wakingie hata washinde wawane na libungu la coronavirus. Na takdiriran siku 15 de fikra alaia ukamba remide shama volunteer shino harmali swala mali ya uona namna lazima wandu wasaidie. Ngirana wabilishia marahaba na washukuria hai jitihadi waifanya taleo iktiano ikao wari saidia zinongozini. De ujua ya ukai mazamayano yo mailiti ya serikali ya unolijua nyumeni uno mwaline na moroni wandu ikao wajitolea ile wasaidie wa mwali harmwembwa na ino ikawe wa mwali haujimlifu wao ngwali yao aini usiku haiwekao izro hongezla wao wakomor lazimu watie zinkabwa mbonzi ili haumoja wandu washinde watinie baholi bungu la COVID-19. Haubaki haruma imada inu ye mamera wa hitandra ya jumashongo itandra ya hari na ya hamavu warengi azma ya uzia ze mashuhuli ze sakara nana eze mahfali kaunga zitanganyao wandu wenji zinu tartibu za uka wahifadhu ye maraia numtanga yuhaku waho wade wa COVID-19 mahususu luwa inshi yo haruma lebavu la itandra ya narweshli. Ranzili wakati wade unuandisa Rikanti jumuhangalia waraia wajuha wambao wade nguo raisi katuhamba haja hamba diri ju haramba zendabo inganta retesu ununa fiki risisi riheza rireme haja habulema shughuli rerudita ina rijuhamo watu sisi rono kaya ashe raisi wai wanikataye che harmiti wantindaye walaka itatu mbakia heti asudeshe meza yamba na mtawe watu sikikarikira tawa Mansisi ngasine gomane hatu ngasine jukumu harume malaho yatu jukumu harume miji ya jukumu harume mabavura tendea kabije wasi rishemeze rambe Allah
na rubeza haraka rebe milango irtejibalilia sisi rihafadhihe ngerjerdo fikiri zindo jita rone kaya ya aula do hafadhi maraye wa hatu rirenti ze Mwenyezi Mungu za ajori fanya rombe Mwenyezi Mungu wadeunuke hule nasi na ngarambiao maraye wa hatu kavanusi nsishengo shangari rao Mwenyezi Mungu ne jukumu rari hayo wandu washemeza emhoe daula shemeza na mtawe watu sisi ngadumabia ni mtawe karna shindari msena mvushe jukumu ya hatu ritoa rumambia ni Mwenyezi Mungu ngoriona. Mvamrajina wahe taarifa habari Abdalla Ali ya kaujulwa hafundi karne hafarkiana ne dunia ya huwainu imadiho yafanyishiha ya Jumainu humjini Ikoni. Fundi karne haka miongoni mwa wachezaji wa hodari wahe basket hati ya mvuzi ntabuho zinu banunti juu. Ayuba Abdalla ngubirilio haruma uhayati wa hai. Là, j'ai commencé à apprendre le basket dès l'école primaire, les années 53. J'ai vu organiser une fédération omnisport des écoles primaires. Hazalwa omwa hashiwi na majana shenda na mengomiraru na sita harumwa omji wa Ikoni. Abdalla Ali Karne hafanya ye misomo ya hahe ihobushini. Harendi hamtaan la mwahe basket hadaraja ya dunia naye hahundumida iminji harumwa yensi ya bushini. Voyareje Komor hakamtezaji kabla ya hurendia entraîneur wahe ekipu ya Taifa. Karne hatamiza yensabuho ya basket vanu Komor omwa hashiwi na majana shenda na mengomiran daruna sita. Heze jitihadi za hahe ye ekipu ya Taifa ihundu mdai wa dhahabu domwa hashiwi na majana shenda na mengomfukare na shenda. Yeshiwanza sha basket shaho mji wa Ikoni shibali ya ledzina la fundi karne rangu domwa hashiwi na majana shenda na mengo shenda na shenda ya tsamilwa. Fundi karne hakana maha mengo fukare na mitsanu hahundu stishhada yone sao eze jitihadi za hahe usoni mwaye basket ya Komor nana ye sport haujimla. Woyi haka fundi wa sport iholise Said Muhammad Sheikh ya Moroni. Yeza mazahale ye basket kejaka ya hunu masiwani. Fundi karne hawana ye mbwana ya ntabuho inu yanisa harmo mji wa Moroni, mitsamihuli na nafumbuni. Ye makati yanu ye basket yene ya homahalani hunzi. Ne makati ya mwiso yanu hakana barnamaji ya ubu wa jumba la basket. Fundi karne hende no uvumbulwa harmo ye filmu ya mbwao Carton Rouge ikawo iroha zensuza mwiso zinu. Fundi karne havadingo ye dunia sha ahansi tarehi zinji banunsi juu. Mungu na mrehem ya mlaze wema. Ya outra memlo. Anote ifanye histoire kwa Komor. La mouza ni 57 ans de rôle. Atawasa. Nurdin Ben Ahmed waziri wa sport haveha mhono watanga husoni mwaze arhami za fundi karne ikashwabaha habirilia haruma zihazi yazifanya na muhimu na harmazi hazi yazifanya ili ye basketi heju banunsi juu na ridungeze fikra za waziri akojo biro à tout moment akosiko hajo biro na amna komwambia mbaneko sinta na ambianto ja da kunjer hadisi be ikama destin ani spori kemgia ta kunu de ministère des sports kunsana ngese mashababi wa Komori na masportifu onto renge example haeka unu mtulo kombane arumishar mo sport avenze sport te hufahe na lagwa sport wausilingo shabanu riveleho mhono watanga harimo famille ne famille ya wantu wa masportifu pia wa Komori ne Komori nzima. Mguna mrehemu ya mghofirliye madhambi hahe na imaislamu haonti pia. Libakia la bili la champion shampira wa mdunga lijonji ya nziani mfomontinu haruma eziwanza za helesi walangazi jana nzuani mwalizi zilihani hamuda hasiba bundu wade wa COVID-19 hazinuye mazama ya mpira wa mdu mahususu dia daraja ya mwandu ngayo juma ujitanyari shahamade jasemu ya mitsujene ela ikao kwa johenda na gomba na haruma libakia la bili linu na zinuzo kantabuho mashhur na zolindiwa nuandu wonti pia Swadri Said na Zailahi Mwasi na mdunge mapicha ya Ibrahimu Mkababu.
Zekipu zombili za umuji wa Mituje watawa wakati mmoja wafanyia mitayarisho ya mwisho yao kabla ya kujogabili zimachi zalibakia la vili za championa ifomontini. Mande namna wa wenji wajipangao sisi ngarambo kaya rijipanga rijorenda ruma zembwana za michindo labili. Wengarambo kaya ngasombwanani ngarifikiro kaya ngarijiprepareo namna unjarma zensapo. Na hao bandi wa ekipu ya Jasemo ubandu walibakia la handa lao loka lavira hawe matata hata. Tanisi moyenne un peu par match. Avata mbesinga 1,80 je sais pas combien par match. Tibetena e mon mwezi nozani bila na habziro de terre à domicile. Mana asikana possibilité on a 15 kwa domicile sinangetura. Abo c'est yo izidi négatif. Donc d'essayer de combler na longo wao surtout rechana mna super to dieza na mna zone sata domicile do shi des matchs. Mana yo diari na sa ko Afrika bisa za classement za ekipu meilleures équipes à l'extérieur. Kinume ya Elan Club amba wai afanya bakia jema la handra hamo bande wa championa na wai harma zekipu kao dezilinrozi nyakatizini jezi wanilie tu championa. Haina mru ya kazanyi ngubo ziungo mboka lazima ya jashi pia shiba kwendo. Donc pour nous ekai iriba uso irijanilia ngarjo yankulia. Sha vanu sisi lioza ndani do hendo mbwanani abongezi joka huja ngajoja osoni renda weyo. Na madhamana wa ekipu ya Jasem wa jinza tu hamo alibakia la vilin amba imakswada yao duhubaki tu hamo bande wa championa harma idaraja ya handra. Dohumlahani zani tu amba ekipu ya Elan Club wa ikatwanga za dangazula 11 lini maana mtakobi datezena wa de ekipu ya Amical Club kao watolo harma bande wa championa. Na hunu Jasem wa asilwa tu ala hiki machi muhimu kabisa mbele mwa ekipu ya Union Sportive ya Mbeni betambo ikinti tu harma ishwanza hususan harma davu kao lelame ya hawengi kamba local si harma ya mashartu ya henzwa na madhamana wa iboli walisiwa.